Radio da say ahode ne nyansa esa. Inti papa Mr. Chere ye kwan ewiye mre yumo. Ti sade a ye de tini ye nan ye fu nyina. Ebe ye ne ensem fata. Da say health tips no. Ye sure so ni age ho. Ochena brokro no anu wasaka ye ho ne ato so. Wo yare nko ade a ene point nkasa. Ha nko ade a doctor hosisi e ojo course no. Friend and Nadia and Nim Comoso personal doctor 0244 867068. Ochana Brokui and Wasake Hona ya twaso Queen Bee's Catering and Decoration Services. Yegusua orders be a we be a brebejiamon. Deco be a pasiano Queen Bee's obeying a kama dia mo dianen swanu sone ye. Number near 0244 362 256 0244 362-256 and 0208-971-019. 0208-971-019. Now on the Queen Bee's Catering and Decoration Services. Akasa. Adom ninti yenya C4C liver specialist hospital waha. Dr. George Esiama Jr. ene wasa be Adom na domino. Tiebe kasa fa liver disease tieniye ti fato ho de muntie keke ne bia hunu bibia kaza na no efia ne Dr. George Siamedi nkomoyi ene ma menko hospital ye ne se beboy sa wonte da be sho ho ana ekuku tire ogemo akwaba ye ne sister na bia bokode oba de daruma de nyame ase adwuma mu nso eguso eja madaruma kakra ebefa na momi so ho ye de ya fa ye nchi ama no maye edase anopa de ordinam ne liver disease yes enti ye hwe ebrebo no ho asemonka yes Stefia medawase na ya da ohwefo so ase liver disease no so common these days Stefia recent statistics are about with Ghana Health Service and even worldwide, estimate is cases of HCC, mekan HCC, a cancer, ya breadborn, arise to the extent say almost about 3,761 cases every year. Wow. Now, out of this year, 90% of it, and a free atiasi for assassins. Wow. Until how hopa now. Your references are waiting in ano to eduane a yedi ensanoma adoso ene yankasa so your lifestyle bebre these days eduane abadodo na your chemicals your ka GMO de bia genetically modified organism ene enye enuane ahodro a empo ye nim kra se eye ohaw manipeduano 2 minutes ni ayewie. But it take you 4 hours, 5 hours, and then a body may break it down. And at times, so cry this Adriano. Inti abribiano, ema a fee ebet 90 pediano. Yanko Ponzo so I say, your breadborn and your zoom lion my. Inti a fibiana a bunny pediano, breadborn and I was say, Oyisa fino. Nanso, breadborn who dean. Is answer, Yanko Poy and say, only Sargeman inti. Abribia enjoy any channel. Na rebone yes age mani nyina no mesrew na ho ode no bafo empo menu mienu mra na ye wo be 20 years ekon hwe wa ho ode no compared to now utumi hu say there is a vast difference wom oda sorry anopa utumi hu say honam nyina ye oya wa mmia weni a utumi nkoye odwuma so nti e wo say ye hwe ye nipedua no na ye hwe de ekoso ye nipedua no titiru ene brebon eno na ma de ro no adoso because cases of breadborn problem ni cancer no rise bebre. Yes. The day problem beba breadborn ho. See if your problem no e wo breadborn mpem bebre infections. Infections no betimi a viral infection. Sa statistic yikra no e wo relation bebre with hepatitis B. Titru hepatitis B prevalence anasa a chronic. What dey say be wo vaccine no wan wo bi. Empo kra no wa still onya wa adwempo se obetu hu ana mo bia nso wudidi gu ni peduanum one of the major thing na emasa cases ekosoro ena yesusu a ye pen san bebre no yesua wa ha se ye nom nsan no odin bebre a ye liver no concentrate on nsan no ho
ojai bibia oye in a long term so e mani tissues no ebe say yes so ayepe carbonated drinks drinks ahodo bebre sugar bebre wom ene ye wodin bebre ye dia ma sugar nso unnim se si kire wom na wonum gu ni pedua no a brebo no egi saa ne nyina ma ono so ebre na akofa saa problem. These are some of the major impo nura ye nom se vie bu wo a wanom no bebre afra edro so ekọ ni pedua no brebo no na beji na wato ne bo ase achiche nti very important say ye behwe saa ne ma we enye saa ye brebo no ye begya no ankasa no obra na ma hawa beto ne pedua no science be na be mu hu say o hawa ba brebo no ho science be ma wo hu titiru pan ya ho keka major thing if you ban pedua no pe ye ni pedua no pe say yifi no and in a course of yifi no produce histamine no so ema ahokeka ekosoro wo ni pedua no nti efi ni betimi aye microbes emu aye mfa ye ni hu ebetimi kura ye mpo aduane aye di ya beja efi bi ato ni pedua no nti ni pedua no yese ejuma no ewia ewo se sa histamine no efri ni pedua no mu brebo no wa hoden ono bo ayi frim nso brebo na hoden ne ba from pe de edi kai efi no besete wo skin na se histamine no nti ama ho ekeka obre eye bibi kakra na wa bre obi kura na ho timi ye din if you adwin no ye obibi ye friend BBB blood brain barrier nyankopon aye ne se ma efi nkwa adwin ni mu nti efi bia abekwa adwin ni mu pe na sa BBB na sile no but se ye liver na ho ode ne ba from a ammonia ekosoro wo de pedua no mu ammonia so ye brebo na wo se convert no into urea uric acid na ye kidney ye free ne pedua no so ntimi ndi sa adwuma ne pe ammonia no kwa adwin ni mu ekwa adwin ni mu a enna ho be ye den nti ye bra obi ada no na wo si pe eno so kura tin ekom ede won tentem nti aduane bia wo ho no a na wo yes obefa edi udidi no so na wo so ete nti utimi nya muscle wasting cachexia because of liver no o protein level production eba from nti esuo timi gina woni pedua no utimi nya edema o nan hohono o sre hohono ehohoro ba wo yefun no impo wo yefun mo ankasa timi be ye kese ascites ensuo beta wo yefun no ho ma bi koka o pancreas e also eboa regulate sugar no afi na so na ho ode ba from o spleen so e also eboa na oye the mononuclear phagocyte system I no kire se obechichire efi bia wo ni pedua no we no ontumi ndi sa adwuma ni bio nti e ma wankasa wo Philippines e wo bebi a wo liver no wo in the right upper quadrant no your how kese in severe cases no utimi nya hormonal imbalance because of liver problem mesrew obi wo hwa na ne menses e problem man mesrew nyi ni nyina na ya infections ana se wo genitalia issue ebi wo hwa na efiri obrebo no esan se brebo no boa metabolize hormones ahodo emaye titiru estrogen ni androgen hormones no empokra no ya thyroid hormones hormone a eboa yenyimu eboa metabolism no brebo no hu ne se hormone why wage men we free ne pedua no hormone cha etimi ma ye menimu ne ye kese etimi kura ese yenyi no etimi ma yenyi ntem more than your age brebo no hu odin a me pacho eboa akoma no eboa kidney no enu nti na se brebo no ne ho to chima pe o kidney so enya problem highly nkrofo what problem with any liver nyina no otimenya de friend hepatorenal syndrome o kidney no so benya problem isa say if ni nyina no kidney na say o de ba abonten o kidney o liver yi fi ni nyina afia no so ntimi ba abonten na akofo hawabro in some cases kwe bi mutimenya pulmonary problems hepatopulmonary syndrome o lungs no benya problem ahome kra timi yedin o da home no insistu ye we nyina no liver no na betimi ama such problem about ni pedua no mesrew ma yenhu ya brebo no yembo no ho ba yenhye ne din yen Kenya no na emu tissues ahodo nyina ntimi ndi djuma ye yen a ye fa pressure dro yen a ye fa diabetes dro ohia wo brebo no se beboa na agi esichire ni bia ma na store na esichire dodo na building up wo moja ni mu no abafom empokra no waboa with the efficacy of a drone na ho odin no brebo na agi na wetimi ama na ye djuma ye no we yi emu waste ahodo na free ni pedua no ompesa obrebo ho odin be bafom bafom a de how between pedua no so ensuo na agina oni pedua no kidney ne na ne ho atochema eye brebo no po na ne ho atochema eye akoma no na wada pressure duro so ache ana se wo stroke ana condition bi amre na maya mbo ho endi ho nkoma mesrew bomodin anetu anamo
na hwehwe C4C liver specialist hospital yɛhwɛ yare bia doctor atodin akyerɛ na yɛduro wanwaso so yɛde abadwa so yɛfɛ no Livotone abama obia from 12 years and above wama wonsa so akebi na ababa ye ebusua eduro eduro a ontwen sɛ obrɛboɔ no hepatitis fatty liver na condition bi ansa na wafa obɛbɔ modern afa na ekenya ebrɛboɔ no na prevent all these conditions from coming mesrɛw Adom C4C were all over Ghana and to some extent some parts of Europe. Your special promo of free delivery for Livotone no so you go so I run into fair number made to you 24/7 the bejo so across Ghana any baby I be free delivery at the amount. Adom your Cape Coast Green Hill opposite Addison Square Garden. Aguna Odobins your branch kɛseɛ pa ɛwɔ hɔ Takrady in the Western region so your branch wɔ hɔ ɛyɛ Kumasi Ejoso Kwamo Jachi Junction so ɛnyɛ yɛra kwan kra Accra ha deɛ yɛwɔ Denta SDA Junction mesrɛ sɛ yɛyɛ adwuma from Monday ekosi Saturday exactly 7 a.m. on the dot near starting adwuma to 5 p.m. na yɛapɔn treatment plan yɛ holistic yɛma natural homeopathic remedy Kenya organo ne yɛsan so ɛboa with nutritional advice and exercise bi so ebitimi aboa ni pedua ne kai se form temporary class permanent nye exercise bi na obitimi aye be kire oni nyina mesre number no 050 00 40 331 050 00 40 331 and I say 050 00 40 328 050 00 40328 C4C liver specialist hospital yese obrebo eye wo nkwa ntikai na hye no so na kai se ye giendro ni di egi treatment plans ni di tina bribi ye ka se once treated forever treated anope yeda obi bia yes yeda say Dr. George Siama Jr. na yete den kan C4C liver specialist hospital kohoi na de one modi mpo de frɛ nene wo eni enkomo mamenkai wo se good boy jewelry shop so no Egusuwa ye bie dodo no a nti ye wo showrooms ahodo a ubowura mu azu adaroma ko na koyi gold ni bi hye wo de kobo ni akoma ye window shopping no ne hwe se de tie Gilbert azu koko wa na me ne wo as for Thomas don't go there birthday aduane e bedi nti kura no wa mo ne birthday so nti no onko ba azu de mi judi ti gold ball jewelry shop ahoda was called Diamond House, Kimbu Road and Crime 0555-810-005. Oxford Street, Osu 0556771438. Otele Avenue, East Legon 0553-163-811. Marina Mall, Spinters 0556771414. Community Living Tema 0556771415 and Pomakradi Kumase 0556771416 Prempedi Face International Airport Kumase 0531040808 nti hanyina showroom no me director Sarah de odi kan aka chem dada obekọ ho na akọje ne de Dr. Siaman so obekọ ho na akọyu de ebo no nye de obia no ne de wo gold no kura dada na person musa sane bia wo ne se ne adum bia ma wafa ko nyina nhye ya yem gold ni bio aha kone koje ode road safety kai bo ebe koso ane de ama ye ya de ase reduce kakra na maintenance dia but kakra be yie umien try ye mrem kwanhia ase kura ye betumi o bibia possible wi ase ayeti this also wonye se me ye ni ye azu ye ni ye doctor ye ni ye Thomas ye ni ya ede ne besi bibia nsi mum ye nye ni ye ya na ye bobo numbers na nye se bia ye bo ama but also uhunu say ye serious nti no mo de figures na ba just January and to August 2025 onko ano accident cases onko ano 9626 cars na ye involved in ye 16348 enipa na womu kwanhia ni nyina mu no 12894 nipa nko anye sika na meboboso ana election results nipa a make us nipa 1937 mawu abra wo mo anyare okwaba wankwama timumi entwa so onso e press see na accident nti waka dem ese wabeya deso ma abusua 10000
957 ade any dim mumye nyina yemfa nhye ya dreams ye testia na chi a no matter what yento yebo akase na ha adwen wo kwan so ntia na opentem yi afa ho ba hwe ba bia wi afa ho no nti no maka che se ye drive a me ye nom nsa niema ye de hye ehunum se ye so ne sa de ne menye o drive and test drive obia driver bia me en test mumu no test e osuma sise ye ba park na test e be boa hye wo helmet no ye nhye mo nhye passenger wo no ni chinyini nti oso wo nhye bo fom sisi e be pai esre mo emu ye nhye ye twakwan mu nso a ye hwe bonkum ni fa bonkum o kadafo ni nti wo be hwe ni nyina so wutwa no wayi ni nti ye wudu fifin a ya sa hwe so you kada bia ne number bia ye we tie we ya road safety fo e be twa mo ka pepepe but adwuma bia ne ho mbeye mumien try ayoda for Ghana's #1 services app ba ko pe service ni bebre Adom TV, Adom FM, Joy FM, Asempa FM, Hit FM, Joy News, Joy Prime. Ene den kai we bremo. Midi afia amankwa tamaklo sister Sandy. Oh yeah guys, Shatawali sister ba ko pe. Nti oba hodi ahosepe no eto so na kaswa Beyonce. Ana kaswa Celine Kassia Beyonce, ono so on the party be as they say on 10 was you. Ono so on sister Sandy, or more batchon on chakra. Na nati wa no permintia way, or wapa unko so I, Koswana check now o friend Fiana, oh, naneti wa unquasta. This is Selena Boatin Jan, unquast, Yami Shaw. Hey, abroche him, no permitia way, unquast of wapa, no so the whole dean wash ye. Yami Shamunina, Yamakessia, Sister Sandy, I crado, edase.